Owakwatwa ni Matovu Imran kandi ogu niwe yabakwatire ekibiine kya NRM ebendera aha ntebe ya chairman w'egomborora ya Chazanga Town Council kandi ogu yaba yesimbire na Nanyanzi Mada otine kibiina kandi ogu ni watwira chairman w'entebeji ogu obu yaba nakwatwa abamahe hamwe na polisi nikigamba ngu hino omuserukale owamutera aha mutwe nikwe kugwa hansi atyo akagwa kihumura. Abatuze nibagira ngu bakuyambibwaho polisi bayirusyanza omushiija ogu batyo nikwe kumutwara omwirwariro ogu bamwirukangiza omwirwariro erya Chazanga Health Center ya Kana bitu chairman w'ekyaro ori kumanywa nka Ntangura Charles obu bamukwata nawe we yagira ngu bamukwatira busha. Kati tuwadde tuli awo twakakwata bano abayizo opapula bunanga bubatwalayo tulaba naye mbeera mu tubatuze fenna wano byomu yetaaga munne okulaba nga timulanga n'abantu bataano okurugirira omuri bamwe omu bataka bagira ngu entaro z'ebyobutegeki omuri Chazanga nizireetwa abantu bamwe abari kweyendeza buri ntebe. Asangidwa wano polling station baddewo kwemulugunya nga bagamba nti obulogwaze sibisiiringe tuza okubuuza lwaki obulosibisiiringe nga meeya abagamba Mada nga bagamba nti abatugambye nti returning officer atugambye nti obulogwa bw'Ssentebe buzze sibisiiringe. Deka amasasi okuvuga be bantu abasayidi eri okwagala okulwana nga bakozesa ebikonde n'emigere n'ebintu ebirala ebiringa ebyo naye ffe tumanye ekyokukola ewali amaanyi tuteekawo mutwe so twagala tukakkanye security nga tetukoze fujjo nga tetulwanye na muntu bo balwane. Nanyanzi Mada yashoborera nawe yabaine kuleeba ngu hagire kyakorwa okuleeba ngu habasa kurugaho obuvuyo obutwire ni bumukoraho omwire bw'akaruru. Banzi ba Karuru central waliwe mulabye ne bakuba abantu bange ne babagana okulonda ne police station ezimu ne bazigalawo ne bazigana okulonda so ku mulundi guno era omubaka omukyala avuddeyo n'ateekako amaanyi mangi. Omukugamba ono orikurira ebyobururu omuri Rwengo Peace Kyogabirwe yagira ngu obuvuyo omuri Chazanga nibureetwaho abantu abatari kwikirizingana obwire bwona. Obuzibu bwa Chazanga ekisooka ndeebaza nti kale mu bululu buno obubiri obutumaze obwa district obwa parliament ne president n'obwa district obuvuyo tebadde nnyo bw'amaanyi naye ku kano aka LC 3 oba okamagombora kano abantu batabuse nnyo simanyi ndooza oluusi kyemanye ekisinga okuleeta obuvuyo bwebuto abantu singa baba bakumbiranye nnyo nga buli omu asingako muni akalulu katonotono abantu balwana nnyo olw'ensonga baba benkana kati wajanga bali bantu 10 ne bano beera banga bali 10 nga babasobola. Oli omugambirizi wa polisi ahabwa Greater Masaka twahakasirye omukugambaho nawe yahamya ngu habaho okuteera masasi omwanya otireho n'okukwatwa okwabamwe ababesimbire. Abasirikale baffe abapoliisi okuli n'abamagye bwe batyo batuuse ku kyalo ekimanyiddwa nga Central Zone wano nga polling station. Omwami omuvubuka omu bw'ati amanyiddwa nga Kibuka Hamuza bw'ati okukwata amayinja agasukira abasirikale baffe. Abasirikale baffe batuka okukuba esasi mu bbanga okugumbulula embeera era okukakkana nga Kibuka Hamuza akwatiddwa. Gasha kwa Bashir Kalema ahabwa Tayari West.